Immaculate Heart of Mary, Quadaso. Yep, all fair, Ukrainian, quite out at you, Mono, woman, a human salon. And somebody. You Nana more and Penny, a year, brass banda, ye papa, papa fair, etiti, womo, quadaso, omo, Anna, who you know. Now, at the one my woman say, I brought more home, you know, and a brass band here and work, Massy. A future leaders, leader, a brass same, Pompono, when future leaders, executives, almost to Sanchez. Yeah, brass by you, woman. My idea, pa. And Ceciana, I did Aquaso University say, Sir Brassame, or the future leaders in no ye, Papa of Faye, and Sano, everybody, or Rani, and no. Now, Obeka, the history of brass banda. Now, ultimately, Papa of Faye, Eddie, and Frimo, Watete, Emranti, Baby, a woman. Edamase, why are you? Your mama, Papaso. Yo, Papa, Fawason FM, Alaji Dauda, Papa Fair, Alaji Dauda, so by a Okuta 50 Ghana, Sir Papa Kyei, Unoma, Unuta, Udiasa, Magagia, Yasunkuya. You can't enter Alaji Dauda, it's in the Mishano. Papa Fair said to you, I acquired sister. Sister Coach, and Mina, and almost a mobile million back in see Papa official, then 2 money in a Fanka and Kuya. Papa said, the second I view at the Monday born, or more a woman to Wada so. And almost a mukra, or my boy, the million. Yemfama Papa Ofe na onfa entase ye hunkania yasin kunya enempata nananam abusha edele ka sha do fu nyina esi unyamisha dana banti mo juje na hataga
Oheneba nana afia bano kansa nadoa enokro enono nana no owo eya sentinu ta ane St. Anne's Kwarteng so a odiko nana sumankwane ekwane so a yana agwa gro no the incoming assembly member ya owo kokoso your friend Honorable Abraham Kofi Jemfi and it was say adofo ate kokoso ha adofo amufri ha momodia na moto abama no ebiru wa na ekwan na aka no wabeye ni nyina kota wase kokoso ha efi na wana nyina no obu ni GPS address GP address system na ebo fie oba body say GP address system na ebo fie bi enim ana bo ya da say Yamenka yo nana me yasama mo ko so tabi akara sabre papa ofe eya wo ba panyini bra Peter o ma nanom ne wo fanom abushani nyina ma me na abushani nyina wo so ko ba ya o mo teme re ofe sa yet me help brother sir Brad Peter so mo na chi doctor tenena no ba ya o musukura million ba ko yensa sa omu de tai omu ba Brad Peter na anto papa ofe na nkani nyan mo nyina aka sa wo minuta o bi abapa de aka ehia se konya ene pata ifo ene me yasampa ene ka kire Bra Peter baba mi abusha fo yesi wo nyame ehio mo ma me fa we so information papa ofe o ma pedantie sabe mi dina hadima be ma bi o se fe no boga fie na wonche no fie de dida fie ya dada fie ya de wa ya boga wo so ne yire ne ba o ma nka bi ya trewa na wi aso no wo yankoda no wo da no na kaye enti o mu kura million no ma ko se wo mai papa je wo no ma nyina wo yinu to a wo de asesa o yinu kono fo yi asen kunya no pata sadi o penyine boga one ne yire ne ma ese na na mi asampa ne eka eso nyame insha that's a group ado fa fe na mabedo ngina busha penya da mu ma mu yira akwaba eda ma se eno awie no ade ache ne nto aso ana yiwo mi eda ma se All Stars Bank bo mi ankoi eda ma se sabre yama me da so bi no yama ya be ko fi no ene ko fi na
All Stars Band. Abo na na mo ene panyine nso ni dia kasa kakra. Ofe Junior, baby obia Ofe Junior ti I am Sabuache ne yire. Oso ba ye wukura na board ye 50 Ghana. Yenye Ofe ketwa kono papa ne wonu anu nyira ofa entutum pata. Ada na ye kan kire no. Ese yeda nyamishana. Na bia na opanyini bi eto santre na ne yire ene ne secretary ne di na chi na opanyini be ya sabre ente bia ye beko assemblyman fo abato no mo na waye be man mo nyamfo a owodo ede mani papa awo brono yi so kokoso brono yi so ye fa no honorable Abraham Kofi Jemfi oso baya na di nyira ne sister Linda ana abusia dom ni nyina antia maka ho ene anuano mo mani nyina efia osira mo mfa mo vote ma no eye honorable Abraham Kofi Jemfi yesira mo bi ho a mo efia ha nyina mo mfa mo vote no e ma no oso ba ya woni ne yire oba pa ama banku Wokura 100 Ghana, 1 million. So the my papa Ofe, uno man sister Linda, auntie man sister girl, and many in a fear phone na Mumfasa or Mammy. Magagia Ope, or no Sonama, no Mumfasa and Mamma Yasun Kunya, and then Pata. No, some of us are about to abandon man, no by a cock or so assembly Maya. Mandi Muhani Kwahani, Yabu Kuta. Emino Montomo Nana be second I hope you some family kakra. But watch out with Gary and now AMCC. No. Papa Ofe for some family. Sasuna, Nana Kwame, Honorable Tabitaku, Abrotia, Embrantia, Honorable Tabitaku for some family. Sister Augustina, aka Equiadonco. And we are so the former Behimo, baby, for so family. Aya mommy, madam, Wauba mommy, the madam. Aya Auntie Doris. Said the Auntie Doris, only we are no more SCB. Almost so now we said the Antrawa, not enjoy. Tomo by your Mukra, and so that can do Doko ni Chinga, and so Adaka. Ene ni atenteno ene so edu na sasa panyi se yanko pedro ngana ni nyina na habantino waye ni sikapa ya sikamono fiscal cash 5 million no mako edum sa LC anabu tapita kumu so enka ma Augustina aka Equiadonco enka ni no nyina no mo papa so yinu twa mode aka enkonya gufom na nanu mo ya sampa dan ye ka kire madam yi yes, you nyame inshana. That's a group. Inko. Yeah. And then question that and my ebbe, ya papa Ofe. One it's a bit of cook. And Yenia fire. And then you could see that. Anyway, see, about a son of me, and let us say,
ɛde mu awura na de ana ofe baba ɛnto abusie nyina na pia ɛne mu a ɛbe ɛyɛ honhom nyom tene srewa se honhom bi wɔ so na ohwɛ na ɛbɛha adwene a ɛntɛma na wafrɛ kyerɛ hɔ na ayɛ fɛ
Abu nana mo elimpili yabe kasakaka Honorable Tabitako baby awudia